Ya ampun, judulnya aja typo loh. Ampun, judulnya aja typo loh. Mengapa aku jadi kita cek merchant. Sarge. Cijago chopper ini sih, ini nih enak banget nih, nambah semua. Trustnya harus 2 ya. Hey, don't be that way. Kita punya bounty ya sih. Hey, you still Bounties, ini dia. Hello, Sarge. Kayaknya nggak punya deh, iya nggak punya. Corporal, you take in. Move along, buddy, move along. Kalau daging, kita ada daging nggak? Nggak ada, ya udah. Ini ada job. One job in progress. Oh, in progress. Waduh, di sini. I'm never give up. Walah, jauh juga nih. Kita clear ini dulu nggak sih? Ya boleh deh, itu dulu. Baru misinya. Ambush camp dulu deh. Bentar. Sebentar ya. Udah. Bensin full. Repair oke. Mesin man. Tagas. Tar lu. Suara gamenya kekecilan. Suara game di device, audio device. Dah. Jadi kalau jam scare tuh kerasa gitu. Kita lihat depan. Ada yang mampir tuh sebiji. Taylor, how you doing, buddy? Like I said, man, I've had better days. Hey, I think the bleeding stopped. No, it hasn't. Help is on the way. You hang tight. You want me to come back? Wait with you? No, hell no. I mean, I already feel like a little bitch, you know. I'm fine, really. I'll stop by the infirmary later. See how you're doing. Hey, I've seen that thing. It's pretty cushy. Way better than being out here, let me tell you. Si Tyler itu. Don't give the doc too much trouble. You got that? Serigala nggak tuh? Kabur ah. Males saya urusan sama serigala begitu. Capek.
Apa ya gitu. Banyak tanda baru ya. Banyak hal-hal baru juga di sini. Buset, citah, cok. Harimau. Ada harimau gitu loh. Oh. Gitu kau mainnya ya. Harimau-harimau gitu. Si rawan kali daerah sini. Kita clear camp dulu. Bunch of murdering assholes can't let me get out of here alive. Story the hell away. Pistol. Duh, suppressornya belum dibeli, lupa. Mak, di situ ada loh. Someone's here. Iya, ini tuh belakang lu, kocak. Someone here, ay. How do you like that, huh? Okay, time for the rest of you. Sniper nggak tuh? Gimana cara masuknya ya? Cara distraksi snipernya. Hadapin ke belakang deh dia. Nah, mantep banget. One of them's anything other than that. Ada satu. Oke. Oh, kita masuk lewat sini. Sini ada nggak nih? Kita sneaky. Tawan kah? Lu balik badan apa bang? Bang lu. Balik lu, please balik. Ya nggak mau harus tembak sih itu. Kalau nggak ditembak bahaya itu, ketahuan. Lagi kah di sini? Kita tag snipernya dulu deh. Nice. Jadi kayak main Assassin's Creed ini. Begini. Drifters, you ambushed down there, huh? Itu hort ya. Astaga, itu hort. Fabio, udah jangan. Udah jangan deh. Udah ntar juga mati sendiri tuh orang-orang, udah. Udah, lu jangan nyari masalah, udah. Kita ini aja, kita tungguin. Sampai mereka semua mati. One more left. Is that it? Is that all you got? That's what I thought. Next time you set up an ambush, Dah. don't pick on the... Jadi kita tinggal nyari bunkernya di sekitar sini. Udah gitu doang. Gara-gara horde aku menang.
Terima kasih Horde, membantu juga kamu. Well, now you got one. Aku cuma take down beberapa loh. Sisanya dibantai sama Horde. Oh, bocil-bocil di atas ya. Di dalam. Oh iya, di dalam. Maybe up here. I should be able to climb up here. Buset. Pakai silencer aja ah. Lah, takutnya horde-nya kemari, Pak. Ribet kalau horde-nya kemari. Cuma ada serigala pula. Silicate. This'll work. Okay, now. Just gotta find a way out of here. Somebody didn't know how to park. Serigala di luar. Buset. Good night. Finally. Good night. Fuel. Harusnya sih ada item ya di sini ya. Di atas masih ada di situ. Oke, ada kaleng buat apa coba? Bitch. Yes. Cuk, cacat. Kabur udah bodo amat kabur, cok. Mampus lu. Awas, nabrak. Udah lari bodo amat ah. Gotta be getting close. Lari coy. Ngeri. Udah. Masih ngejar. Mati kan lu. Squatters. Damn it. They were waiting for me. Ya Allah. Berani juga kau ya. Mana lagi kawan kau? Ya. Iya. Hah. Nungguin loh. Oh, ini ada talinya nggak sih? Lihat talinya mana coba? Nungguin dia. Kebal bro sama begituan bro. Udah kebaca. Weh, ada lagi nggak tuh? Lari bro. Ada apa nih? Here they ain't nothing but murderers and drifters and raiders. Buset, ketahuan cok, astaga. Oh, ini murderers. Nanti lo. Buset, shotgun. Lu. Mana lu, sini lu. Mana kawan-kawan lu sini? Aduh. Shotgun nggak bisa jarak jauh, Mbak. Lu. Weh.
Apes banget ya ketemu yang begini-begini ya. Lumayan rek. Sterilizer dong. Aduh, nggak ada sterilizer ya. Lah udah gitu doang. Lah udah. Kirain bakal ada yang gimana gitu. Ya impun, banyak item sih di sini. Ambil dulu deh. Scrap lumayan kan sama kerosene. Scrap lumayan. Ini camp-camp pada para pembunuh itu. Nice, sterilizer boleh. Nah yuk lanjut. Return to Zara. Sarah lagi. Kemarin Ricky. Sekarang Sarah. Kita apa ya Diken nih? Lumayan lah buka map. Main nih dagingnya. Oh bukan. Oh udah diambil ya. Oh iya ini udah diambil nih yang waktu itu. Awas nyemplung lu. Gimana sih? Assalamualaikum. Kita ke ini dulu deh, mekanik deh. Buat kayak spray repair. Ini juga aku butuh Sergeant. beberapa amunisi. Ini ya, survival ammo, pistol ammo, Big spender. sidearm suppressor juga butuh. Ini butuh. Dah. See ya, Corporal. Hey, you sleep with Corporal. Hey, Sarge. Refuel, repair. Hey. Dah, terima kasih. Hey, Sarge. Kita jual bounty nggak ya? Hello, Sarge. Oh, aku ada beberapa bounty. Aku udah kill screamer loh tadi loh. New tier belum deh. Ntar ya. Udah, yuk. I swear to God. What are you afraid of a little competition? Get out! Is there a problem? Just a friendly discussion, Corporal. Lieutenant, Let's see. what's that all about? Nothing. It's just Weaver. He thinks the answer to everything is just to burn it all to the ground. Fuck him. Fuck you. No, don't. What, Mountie? Thank me. Don't thank me. Every time you thank me, I end up outside with your bullshit. Think this is everything that I'm doing is just bullshit. No. Of course you didn't mean it. Hmm. No, I don't understand why you're still here. I spent the last 2 years killing freaks.
by one, up close and some Iya iya iya. 2 tahun dia ngebunuh-bunuhin yang aneh-aneh ya kan. Dari infection, reaper, orang-orang, murder. just give the order. Deacon, wait. I'm sorry. I do need. I just. I appreciate it. Oke, afraid of little apa tuh tadi? New mission lagi mana tadi? Belum keluar, itu berkeluar tuh. Nah ini dia. Lo, kayaknya kita harus. Tuh, bounty hunter lagi cocok. Kok lupa ada bounty hunter di sini nih. Sepanjang jalan ini ya, nih ya, sepanjang jalan ini sih zombie, ini camp orang, ini zombie lagi. Buset, nih ada lagi nih, ini camp nih di sini nih, tuh ada lagi tuh di sini tuh campnya tuh. Kayaknya bakal sampai bawah sini deh, soalnya jalannya masih nggak nyambung tuh, ser ke bawah. Lumayan kan tadi buka map. Ini apa sih? South Dragon Infestation Nest. Oh nest ini. Ambush Camp Hunter ini juga belum. Ini Nero juga belum. Ada Horde sih di situ, males deh. Kalau Horde kayak gitu. Kita berarti fast travel ke sini. Okay. St. John, you there? St. John. This is Lieutenant Weaver. Have you even looked at my requisition form yet? I see you doing runs for the witch almost every day. I'm starting to feel left out. Yeah, I mean, yes, sir. Polystyrene, you need polystyrene, right? Yeah, that's right, polystyrene. If you're having trouble finding it, there's a wrecked truck down on Highway 97, south of Chicago. Looking for water tower. Think you can find it? Oh ini ada gua. Look, I'll find it. The wrecked truck, okay? I'll get you your, polystyrene. See that you do. Leave out. Sini ada gua. Oh ini mah yang kemarin kocak goanya. Iya ini mah yang kemarin goanya yang dikasih topi nih mah. Masih dalam pak. Kita ada misi baru. Buset, a good soldier. Jauh juga. Sini dulu deh bentar. Kita clear merah-merah itu tuh. Buset deh. Dalam goa gini perpusnya. Waduh. Boleh juga nih mereka nih. Pakai segala ada perpus. Keluarnya di mana dah? Waduh, ini ini bahan makanan mereka kayaknya deh, sayur-sayuran. Ah iya betul, ini sayur-sayuran. Persediaan makanan. Baru tahu loh ada beginian loh. Jarang aku explore. Ayo, lanjut. Keluarnya kemana ya? Tuh HP lagi dalam sini. Ah itu dia.
Hujan lagi, mendung. Ngapain sih kamera aneh-aneh aja lu? Yuk. Kita fast travel. Fast travel block. Aduh. Berarti kita clear yang ini dulu deh, nest itu deh. Pada ribet mau fast travel nggak bisa. Gas yuk. Kita gas. Fast travel. Kita buka semua. Kan hujan kan, becek kan. Ini tanah semua pak, kotor nih motor nih. Kemarin baru nyuci, udah hujan. Tapi suasananya emang bener-bener beda ya, gunung sih daripada di danau kemarin ya kan. Kemarin kan di danau. Kalau di sini pegunungan ya begini, kabut semua. Sniper on the road. Oh god damn it. Aduh, sniper. Buset, tuh AP, tuh monster. Bang, jangan gitulah. Corporal St. John, this is Colonel Garrett. Yes, sir. Corporal, yes. This is of the utmost urgency. A soldier, an officer, has come to me. Officer? A traitor of the worst kind. Tiga nest. He's been spotted on the south. Kamu udah full semua. The stolen bike has Suppressor juga full. Udah. find him. Yes, sir. I'll chase him down. Corporal, bring him back. Alive. Alive? Live. An example for anyone who thinks they are above militia regulations, who thinks they are above the laws of God. Yes, sir. Berat sih. Oh, ada new mission lagi. Sini ada, terus ini ada. Ini bounty hunter. Tetap aja nih aja kerjaan. St. John to Whitaker. Corporal St. John, yes. Matt, the colonel's here. I was just telling him how helpful. Alhamdulillah. Yes, Lieutenant Whitaker has been Tak cari nestnya. singing your praises. Just doing my job, Colonel. Sir. I'm glad. Lieutenant Whitaker's work is well behind schedule. Perhaps with your help. Matt, I've told you. Biology, the work that I'm doing, is far more complicated than just Buset, building ini a wall. nestnya. Weaver is... Lieutenant Weaver is ahead of schedule. If you don't make similar progress, I'm going to have to move resources from you. Give them to me. Is that clear, Lieutenant? Burn it up. Yes, sir. Carry on. Lari. Sorry, I have to. Lari. I'll come back later. Finish burning up these nests. Satu hilang. Satu hancur. Satu kebakar. Apalah itu? Kebakar, hancur, hilang ya. Tapi zombie-zombinya kok nggak kelihatan nih? Oh, itu dia. Oh, segitu doang zombie-zombinya, banyak sih itu. Kita sih harus main sabar banget ya ini ya. Udah lebih efektif aja gitu kalau main assassin begini. Hemat peluru, dapat bounce. Oke, di situ berarti ada ya. Sebelah Jim.
Cacat, cok. Slicer apa deh? There's another one. Time to burn. Time to burn. Taruh larinya kemana ya? Ah, situ bisa. Lari, cok, cepetan Deacon. Lah, ketahuan lagi dah. Kalian doang mah easy, bro. Yalah. Kalian doang easy. Satu lagi. Lama sih larinya si Deacon nih kalau di air nih. Nggak bisa renang. Sekalinya bisa renang kelep. Aduh. Jangan nge-crash lah. Sekalinya bisa renang kelelep ya kan. Nggak lama. Apa si Deacon nih. Oke, satu lagi. Satu nest lagi. Astagfirullah. Tak kenapa zombie ini lihat aja loh. Lihat aja lu kocak. Set, susah juga matinya kalian. Sebiji lagi. Wih. Dah. Base. Mayan bounty. Oke. Satu lagi, satu nest lagi. Di mana ini? Tuh campnya tuh, lihat tuh. Satu nest lagi di mana ini? Airnya masih bersih ya. Masih jernih airnya. I smell a nest. Gotta be right here. Katanya dekat-dekat sini. Ah, ini dia. Nest. Let's go. Let's go. Kita bantai. Keluar lo. Buset. Tiba-tiba ke gaplok gitu nggak tuh sama orang. Jangan sampai ke gaplok. Apa lu? Dah. Mantap. Mana ininya? Nah, itu dia. Nest rescue. Habis itu kita clear yang ini deh, deket nih. Mumpung deket sama misinya. Berapa meter sih? 187. Pakai motor deh. Motor di mana kamu? Kamu jauh sekali. Lumayan ya, ammo. Ada ammo nih di sini, nah kan? Biasanya mobil-mobil polisi tuh banyak ammo. Scrap. Nice. Oke. Yuk. Di atas itu tuh. Base camp. Lah ini truknya enggak ada aja gitu ya. Heran gua sama lu pada lu. Nggak bisa gitu berhenti.
Lumayan sih dagingnya. Tapi sakit Pak rekaman Pak. Set. Ganas juga kau ya sama teman kau. Mana kau? Buset, tiba-tiba keluar gitu. Mati lu. Ah. Nggak bisa diambil lagi, nggak ada yang bisa diambil dagingnya. Infected mereka tuh. Ya iyalah. Oh enggak, satu enggak. Oh dua tuh ngamain soal. Ya dagingnya. Oh bisa diambil. Berarti mereka belum terinfeksi sama yang namanya zombie. Makin aneh. Nah sini makin aneh. Tak apa aja, tak apa. Makin aneh ya. Ada yang join lagi tuh, satu tuh. Siapa tuh? Makin aneh hari-hari. I'm at the location where she was last spotted. You found her? Not yet, but I see an abandoned militia bike, so she can't. Very good. Carry out your orders. Carry out. Gimana cara ngeflank sniper itu ya? Mungkin aku bakal take yang kanan dulu deh. Buset. Belum apa-apa udah ketahuan aja loh. Pakai mana Pak Bio mainnya? Betul-betul dikit lah. Kalau main nggak ada betul-betulnya main beginian. Can't let him get out of here alive. Bunch of gruesome murderers. Oke, kita take yang ini dulu deh. Lu tadi nggak dengar Bang ada suara tembakan gitu Bang? Apa suara motor gitu kan tadi gua perang di bawah situ tuh. Tuh, situ tuh. Lu nggak ngeliat apa? Lu kan pakai sniper. Apa aja lo. Oh sini ada. Buset di sini loh. Enggak bang, enggak ada apa-apa bang. Udah lu balik ke sono balik. Enggak bang, enggak ada apa-apa bang. Udah balik, balik lu balik. Enggak, ini kan teman lu tuh. Tuh enggak ada apa-apa. Terus ternyata dia tahu dong. Belum sempet ngomong untung dia. Ngapain? Ini loh, batu. Nah. Belakang lihat dong. Oh nggak lihat, matamu siwer juga ya. Harusnya kan ngelihat dia. Oke.
Hmm. Hmm. Malu sini lu. Oh, wait, ada sniper. Ti lu. Nggak tahu Diken jago perang. 2 tahun nih begini. Lah kebakar sendiri lu gimana sih? Kasihan. Buset. Terlubang. Aduh, ngapa kesini coba? Salah, Bang. Slow bang, slow bro. Weh, lu. Slow bang. Santai bang. Bang, keluar bang. Kocak, lu nggak mau keluar? Dua biji lagi juga, belagu amat. Cover fire. Nggak ada, kocak udah ya. Lu jangan ngayal cover fire dah. Gotta finish this. Last one. Mana nih? Nggak ada sebiji lagi. Mana weh? Jangan macam nih. Alah. Nyisa 1 doang nih loh. Nyisa 1 doang ya, tanggung kali. Iya. Campnya di sini. Orangnya di mana? Iya. Nggak ada, aku pancing. Woi. Iya. Kok nggak ada? Repair lagi. Aku repair lagi dulu. Keluar lah weh. Nggak keluar kau ya. Ini nggak ada loh. Kayak mana orang nih? Itu orang, bukan orang itu. Ini udah mati. Oh, kiriku. Oh, ini. Alah, kau lama kali pun. Mau mati pun sulit kali. Cuma. Weh. Ini kan kau ya. Mesin kan kau. Udah mesin gun, mati pula kau. Iya. Ini sama. Orange-nya nambah, damage-nya turun enggak? Ini aja. RPD. Nah, bunker. Nah.
Unlock apa tuh? Proximity bomb. What do we got here? How to craft the okay. Boleh juga. Jauh juga ya. Enggak lah. Ke sini aja dulu. 3 kan pas kali. Kalau udah kelihatan semua enak. Pas kali darak. Dah. Yuk. Tamat yuk. Bisa lah. Ayo, tamat yuk. Halo. Telat so. Udah berapa menit? 46 menit aku live. Nggak ada orang. Baru itu halo. Cuma aku yang nonton. Iye. Jamur. Makanya dari tadi nggak ada orang. Lah. Oh ini misi ya. Kak makan jamur. Mana ada makan jamur, kira FF oh. Ini Malaysia. Kayak di FF. Jamur sip. Arah mana? Arah situ. Jamur kepake sih buat kayak fokus koktail, stamina koktail itu berguna banget buat kayak ramuan. Oke. Balik lagi kau. Mana? Aduh. Orang lagi. Nggak habis. Nunduk dikit. Uji nyali kali kau. Aku distract yang belakang dulu deh. Nah, begitu. Senterku belum lupa dimatiin. Bandage full. Ada lagi kah? Dalam sini ada, aman, kosong. Mana lagi nih? Oh itu. Ngebak kau. Buset deh. Banyak juga kau. Weh, banyak juga. Weh. Ampun bang. Enggak lagi bang. Ya Allah. Ini teman saya bang di sini bang. Ya ampun. Lu wah. Banyak kali tiba-tiba keluar semua loh. Wah, salah aku. Astaga. Tiba-tiba muncul banyak loh. Numpuk di situ berarti mereka. Langsung dibredel. Ayo taku aing.
Bredel ta bredel. Lah, Oh, good. Yours. These are friends. We're supposed to look too friendly. ayo nih jangan dia. Aku nggak bisa take down yang itu, yang heavy. Kak main ganggu warga. Alah, ini main ini dulu, tamatin ini dulu, baru main yang lain-lain ntar. Pakai batu loh. Yang jauh sono. Dia heavy kan, iya. Nggak bisa aku take down kalau yang heavy. Mamam. One down. Iya, habis ini tamat. Fuck is that? Something's here. Bodoh amat. Semoga nggak ketahuan. Oke, aman. Habis ini tamat main ganggu warga. Oh, kalau ganggu warga kayak mana ya? Kayak biasa aja gitu, nggak ada. Kayak nggak ada. Oh, bisa di take down. Oh, bukan heavy deh dia, cuma pakai helm doang, kirain aku heavy dia. Oh, satu skill point. Stamina regression, taking damage, second win. The Butcher, Eagle Eye, range-nya 2 bird 1 bullet. Reload speed, ini no longer consume focus when reloading. Melee, rock on, ability to stun weaker enemy. Ini penting juga, bisa ini home run, damage of both craft and found melee weapon, lighting reaction, ability to roll quick to recover from. Ini penting buat lawan horde, penting banget ini. Tapi diganggu warga sambil ngerjain misi biar perang. Ntar aku ini aja deh, selingin, main santai ntar kalau Just Cause mas. Soalnya ya kalau Just Cause kayak apa ya, ceritanya ya biasa-biasa aja menurutku. Kayak ya game apa sih gitu. Cuma emang open map itu game. Ya kan anak kayak kamu kan pasti suka begituan. Kayak misinya ya biasa aja gitu, kayak apaan sih ini game kayak biasa aja. Kalau ini kan kayak menunjukkan sesuatu yang baru gitu. Itu apa lah gitu. Menunjukkan sesuatu yang baru, lawan orang, lawan zombie gitu kan, macem-macem. Kalau itu ya lawannya black hand aja, kayak polisi aja gitu. Aku sempat mainin walaupun misinya juga kayak gimana ya. Ntar aku selingin aja deh berarti. Antara main ini sama main Just Cause. Ini masalahnya dia pakai ini pak, pakai helm, nggak bisa aku tembak.
Alamak. Kenapa dia harus berdua di situ sih? Ada sniper lagi dah. Down. Kalau gak ngerjain misi tapi barbar biar seru ya. Bajim. Mereka perang sama siapa? Ketahuan ya. Itu cara main kalian. Buset helmnya. Lari. 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 Kabur, kabur, kabur. Ngapain diri. Coba ngapain diri. Oh, kita bakar ya itu yang di atas. Waduh, nggak bisa. Medical kit, bandage, pakai. Kalau gak ngerjain misi barbar biar seru. Aduh. Lari cok. Wih, sakit banget mereka. R2 kocak, ngapain mencet kotak? Lari dulu deh ah. Males dah kalau begini dah. Kalau perang musuhnya persenjataannya lengkap banget. Paling males dah. Lari dulu, lari abis sambil crafting. Oke. Ini juga kita pakai craft. Nah dah. Aduh. Belum kuat senjataku. Coba senjataku udah kuat gitu kan, udah bisa dah. Masalahnya senjata masih senjata lama nih pak. Masih senjata bukan senjata daerah sini gitu, belum bisa menyamai levelnya. Oh, screamer. Zombie loh itu loh. Mantap. Wah, snipernya sih ngerepotin banget. Snipernya sih benar-benar ngerepotin banget. Wis, dikeker gitu tuh. Wah, sniper harus ku take down. Bentar. Mati lu ya. Sebiji lagi. Mana lu? Sini lu. Oh, situ. Easy nih mah. Majuin. Everyone, gak ada lagi temen lu. Keras juga musuh-musuhnya. Boleh lah, keras juga nih musuh nih. Kerasa lah tegangnya. Scrap full. Rek banyak banget. Sterilizer aku butuh. Bot. Ntar dulu ya, aku mau ngelut.
kan ada ammo. Lumayan. Main lah. Paku. Itu apa nggak tahu. Ini alarm. Mungkin alarm buat bikin ini kali. Nah ini lumayan buat molotov. Belakang ada apa nih? Paku. Gak butuh paku. Dah ya. Musuh-musuh di sini sih emang lebih sulit ya dibanding musuh-musuh di Lost Lake. Kalau ini kan musuh-musuh kelas atas gitu. Senjatanya juga mereka bukan senjatanya sih. Posisi mereka aja udah susah banget buat take down satu-satu. Aduh, nge-frame. Senjatanya sama-sama aja. Ya, S apa itu tadi? Ah, scrap. Oh, bukan deh. Oke, itu tahanannya. Oke lah kalau begitu. Not so hard. Oh, man, you keep picking the wrong friends. Militia. Oh, kristal. Remember me? Oh, I remember you. Militia ding. Standing up on the stage, kissing the colonel's ass like a good little soldier. Jesus Christ. Do you know why I'm here? Figure the son of a bitch colonel put a bounty on my head. So do it already. I don't give a shit. Really, do it. I'm not gonna kill you. I need the rings. These are my goddamn rings. The son of a bitch has stolen from me. They're mine. Yeah, they are. But it's either the rings or your life. So what's it? You can go to hell. Welcome. Proof kill. Oh ini Bounty Hunter. Oh jadi ini udah bisa fast travel. Nah kan gini enak, kebuka lagi ya kan mapnya. Ini belum sih, ini belum banyak banget pak, ya Allah. Mak, Nero di sini loh. Ini harus berenang apa gimana ya? Apa aja. Perasaan tadi gue udah buka dah. That did it. Ayo. Senjatanya sih sama. Ayo ah. Capek saya. Buset, motor di mana nih? Ya di sini. Colonel, I'm at the location where she was last spotted. You found her? Not yet, but I see an Not yet abandoned nggak tuh? militia bike, so
Ngebug mulu nih game conversationnya. Very good. Carry out your orders. Clear it out. Oke. Fast travel aja. Yo. Kayaknya hari ini bakal panas deh. Come on, come on, come on. Terima kasih. Corporal St. John. Yes, sir. Refill dong. Okay. Aku juga mau beli ammo. Corporal, see ya. Merchant. What's happening? Hey, Sarge. Yeah, Survival ammo right? juga. And it goes for the upgrade. Nice. Nice. See ya, Corporal. Hey, 9.000 right? 8.000 deh. Kalau aku jual bounties Hello, Sarge. nambah 3 ya, dikit pak bountyku pak. Bountyku dikit. Corporal? All right. Move along, buddy. Move along. Kitchen aku mau jual daging. Tuh ada beberapa tumbuhan. Berry apa gue jual ya? Apa dijual berrynya, kocak. Pantesan ya kan. Ya ampun, berrynya dijual nggak tuh? Cacat. Colonel, sir. Reporting in. I'm, returning the stolen property. Corporal? Yes. The worker. Common thief and murderer. Colonel Garrett. Yes, sir. Yes, she did. She put up a hell of a fight, but it was nothing. Fight on the side of righteousness, Corporal. Don't give up. It is those like her, liars, thieves, murderers, drug addicts, criminals all, brought this scourge to our lives. I will not wait to see them gone. Everyone. Dismissed, Corporal. Yes, sir. I'll get back to work. Trustnya naik, nice, naik 3.500. Aduh 2.000 lagi pak trustnya buat beli senjata kesukaan, senjata impian. Ini belum sih. Trust ini lihat nih di situ. Aku jual ini deh, bounty deh. Bounty. Skill point. Ini yang kusuka. Ini deh. Without you. Hey, you're not supposed to be here. Corporal, man in the alley. Aku Hey, ini Sarge. dulu. Tidur. Grab some shit. Capek. Dah, ayo bangun lagi. Sudah siang. Ayo kita kerja lagi. Langsung lari nggak tuh? Lu punya masalah? Deacon nih bos. Hello, Sarge. Good. Okay.
12.000, 2.000 lagi nanggung bet. Ya ilah, pidato ayo lu pidato. Heran aing mate. Tiap malam pidato, pidato. Sumpah nih harus bener, harus bet didengerin apa? Gitu ya gagal misi begitu doang tuh gagal tuh, heran orangnya. Nggak bisa lu bener gitu ngertiin misi. Dengerin ya. Ya Allah. Terus lama. Skip ya. Lumayan nambah trust. Idih. Dikit banget. Main lah nambah trust. Kita sekarang ngapain? Nah, mau nggak mau harus kesini. Udah yuk. Motor di belakang. Nah di sini. Yuk. Belakang. Lihat sini. Nah. Sebenarnya sama aja sih. Oh ini mah bagian belakangnya ya. Lawan orang lagi bounty lagi. Duitku udah 17.000 loh, nggak bisa dibeliin apa-apaan. Open the gate. Thank you. Baru keluar nih lo udah nabrak aja. Baru keluar udah nabrak aja lo. Deket. Oh depan. Sembunyiin motor deh. Berry jangan dijual, ingat. Berry jangan dijual. Awas lo sampai jual berry. Pantesan diambilin, kok perasaan udah ngambil banyak.
Gak kelar-kelar. That did it. Set dikunci semua nih pintu. Lah, kok ini nggak dikunci? Dikunci dari luar apa? Ini apa ini? Buka map kah ini? Oh iya, buka map sini. Ini perasaan yang zombie waktu itu deh. Pada kemana zombinya? Di sono loh. Nah, di sini. Cari arah mana? Ke arah situ. Okay. Let's take a look around. Nah, itu dia, itu dia. Oh, harus ini. Motor. Ah, kita kayak bakal kejar-kejaran sini. Ntar dulu deh. Detach udah. Kejar-kejaran ini mah. Masa tiba-tiba butuh motor di situ, ya kan? Nggak normal. Kejar-kejaran ini. Oh. Dah. Which way? Still got him. Colonel, spotted him. Kan. Remember, Corporal, I want him alive. Yes, sir. Colonel, I'll get him. St. John out. All right. Come on, you asshole. Damn it! No! Udah aku bilang kejar-kejaran, aku udah feeling aja. Buset, naruh semok kau ya. Listen to me! I didn't do anything, you got that? Buset. Banyak teman kau. Banyak juga teman lo. Rusuh kali. Ikutin aja. Nggak mati, nggak pecah-pecah ban ya. Dulu deh. Mana ada lagi orang ya. Tahu. Shit, almost out. Dikit lagi itu. Parah. Mamam. Awol itu apa ya? AWOL. What the hell? Going AWOL is one thing, but you didn't have to. AWOL. Please, just let me go. I'll tell you where I stashed him. I swear. Sorry, pal. Don't do it, Oke, nice. Colonel, I've got him. Akhirnya Bye. trustnya. Transmitting coordinates now. I'm sending a patrol now. Look back to me. Carry it on.
Trust increase. Mantap. Ya ampun, tinggal dikit banget. Udah kan? Fast travel ke sini. Oke, dah yuk. Aku mau ke mekanik dulu, isi bensin, refuel, Sarge. sama beli senjata baru nih bro. Corporal income. Akhirnya senjata baru. How's life? Ini eliminator. Sniper nggak butuh, nggak perlu sniper sih. Machine gun ammo. Bisa beli granat bre. Gila. Eliminator. Oh, handgun ammo ya. Handgun. Hah? Full? Iya kalau gitu nggak usah pakai itu. Oke, yang biasa aja. Kayak sub. Nah, pakai sub fill ammo. Iya lebih banyak kayaknya si sub. Pistol ammo. Dah, senjata baru bre. Thompson. Mana gerbang. GG Gaming. Dah. Akhirnya dapat juga, kesampaian juga beli ini ya. Udah deh. Letih juga nih akun nih. Sergeant, how's it Aku beli apa lagi ya? Udah sih. Shotgun, masa shotgun? Aku kan pengen sedikit. PDW. Ini juga bagus nih. Yang butuh trust itu cuma ini doang. Corporal Deacon St. John. Sarge, good to see you. Ini nggak punya. Hey. Hey, Sergeant. Yaudah deh. St. John